Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajinge ki hakaleng gajala kebalas dangru nanong ba Delhi ha kabaki samla pule nakaleng kari kimi madan banyakhi na kebenta ka hok jongki bat bandawa ban eno kam ye udhar mendra pradhan umintri ka sarkar pedeng katnat pule puthi kumju ru hanong ba shalong ha kasi pale de kispangut ki samla pule nakaleng gajala kilami madan ban karshan ya kati kajinge ki kebalalong ha khandai lat kebala penyadru da kaseng henyo trap youth council haba ai jingkren nakalyang usamla en lang sawian education secretary ka HYC ula dawa baka sarkar pedeng kare ban penbet mardo ri kini kenrum kenram kibaya dei baka national level exams hapo kari khnang bagi khun samla kinumi kendu shu ikijing e bat kajing pendu mensim da ka baban rap ula ong bana kalyang kaseng kadawa yakini kimat khnang bagi khun samla ka jala kinum shim ikisen jam ban shimno yakajing im namar kajing du mensim national level exam apa karinya yung kwaso ako kung isama inang yoi yang kata failure na kapwa sa kapwa haging petragam para haging piyaditi naging national level exam bahwa kita siya dong kasongan BJP kalau kan haru lesen kinti kita jingli yaki question paper aswat di exam juga ni jadi kalau kedua mensia gimubun di samra pule kalau peluru gimubun di samra pule pensim ya dalam kejim kum kesan gimkwa penyi kum kata kejingja di samra pule apa kejela kejungi pensim ya kejo kesenjam kum simpat kena di samra sebuah jela lemba kena kejing jalan kena segi ingat bah penyi yang kita kejing teli penyi yang kita kesuat kum kejat penrio kum kejelahi yang dekat kesur jung samla yang dekat berjinge di samla dan ini pai apa pasti negara berjungi apa negeri kecingan ini bahawa tidak tak ada isu tiba di samla dia apa tadi di Jawa jing dawa kalau union education minister udah menerap peranan dia melihat sukilo badwat nomor KMU bahawa sih di Bangladesh dan kita kena kencing field akan penyat yang akan di exam. Kemudian kalau ini keluar samra ada apa dari dalam berkaitan dengan tentang sistematik examination system kapan berpikirlah berkaitan dengan suatu kemudian kencing buat kencing penyat di exam biar apa kali dia. Jadi di apa sebab kejelas medalya kum kisah yang buat kendek aduh mentang kum kerja penriau betul kejelas yang buat kendek aduh mentang ini bagi celah mereka ada kawai ke celah kalau feel itu kata-kata dari impact hak education sector dan siang ini ke report House of Times berkata ke performance grading index jangka union government lembaga Ministry of Education kalau ini bagi celah mereka dan hanya grade kepada hantar itu celah mereka fungsi menang bagi pau hagi kam tourism di pau hagi mimpi di benda Hilai kapan, kepadungan, kamat, kebenda, kapan, lah benda yang kalawai, jungkari buat kerja beliau, bila feel itu kata-kata. Ini buat kejelas kau cumi, akan ada performance building index. Kalau you are a score, tam, sospak hanya nak kasih aja. But, apa dan tadi, ini bagian aduh really domains yang kebatas jelas mengenai apa feel. Kata kebentuk, yang infrastructure, kata yang digital learning. Nanti yang teaching staff di sanitation facilities di benda apa bagi bagaimana kacang feel ada kata-kata apa jalan mengalir ini bau menteri lampak jauh sokar mengalir nak lapor bagaimana kejelas apa bagi ustadam apa hari India hari ini private shan boleh kemudian ini bukan jalan mengalir kedai kejelas keba herjor tam ada kata-kata
Nabar katong the performance grading index na iba ka jala me kaya ka ha hadian jong ka arun shaw jong ka nagalam pat jong ka pihak kani kada ka jelaran crowd ya ka jelahi Brockway nagdala na yung pass so na leza lima ka FPSC ni na kapos bikisamla puli jong ka jela kidon hakata ka jinglinga mersip hakata ka jingling mersip naman na kapos ni iba ka don kajing buksay, kajing penyat, yang kita public recruitment exam. Ini ibat isam lagi jungi, mana kesam, kipas, bagi graduate di bawah jaruat. Hari bersusi kalau kita isam lagi jungi, inham bersomien, lagi pusang berdalu lagi ham berminot, dengan jelas menitrai security, menitrai kita kiposan ta, sampai sesuatu jelas. Ini dilakukan berkadai failure jangka dokumen. Kadang ni harus sibat tu bisa melapule. Kadang ni harus pas scholarship. Kesuasi nak mengusia arah jalan keluar. Dilahap menmisa suram. Berpenbuat yang kesokan. Berpelai yang tak scholarship. Segi nak kuliah. Hakikitan berpihak-pihak. Keputusan kan. Apa kari India. Ini yang bersiri. Juga India. Bagi semua kepada wahai kuat. Dan kemudian. Menyuai kita scholarship. Dilahap minum badan. Bagi hak penyintik kuat. Bagi buat jugaan. Kena kejinglean. Bapak gila apa dong? Persat yang kesukaan mereka yang persat kejelang mereka.